thobela re a lotšha le hlabile le lengwe letšatši gape la labohlano mo e leng gore re kopana go taba yaka le Mankoko baby rena re a di tshwara tša go fapafapana go na le mešomo ye ba reng ke ya banna fela basadi ba ka se e dire ngwana o wa 2025 a go kgonege o gona mosadi o e leng gore ge re bolela ka motho go ba le lefelo la bodula bahu o na le lona re bolela ka funeral parlor o gona mosadi o e leng gore ge re bolela gore ge batho ba nyaka go nyala go ba go nyalwa ba tla mmitša tla ba beakanyetša mediro o gona motho ke ene e leng gore ke motshwere ka letšatšing la lekgono botse ke gore tšeo ka moka o di kgona bjang nna ke mmitša matlhako Dumela sese Mankoko. o gona o ga botsekere Ke gona ke ga botse kudu. ba bangwe ba tla re ke tshepi ba bangwe ba reng a re kwane o ipitša mang maina ga go a ka paseng a feletše Maina ka paseng ke nna Tshepiso Makhafola. But ke ya ka paseng. ya Nna batho ka moka ba mpitša Matlhako. Ba bantši ba mpitša sese Matlhako ene ebile ke na le ntho e la gore gantši ge ke te introducer ke na le ntho e la gore ke nna sese Matlhako whether ke bolela le motho mogolo monyane ke dula ke no ba sese Matlhako. bona sese Matlhako re botse ka wena gore sese Matlhako ke mang o tswa ka ya gola jwang Sese Matlhako ke ausi wa go tšwa Sebitiela. okay Ke belegetše Sebitiela ga Ntamatese mengwageng ya kgale okay and ke mo ke tšwang gona. Ke goditšwe ka lapeng la Tumelo. Nako e ntši ya bophelo ba ka ke goditšwe ke koko because a kere wa tseba gore bo mama rena ka nako tšela be ba ya Gauteng ba ya gore berekela be re ba bona bo mafelo a kgwedi so ke godile kudu le koko who is now late, may her soul rest in peace. Ke thomile sekolo Mamogwasha primary. Mamogwasha primary ke sekolo se e le gore se gona kua ga Ntamatese. Ka thoma ka nako e la be le sub A be re sena le di grade 1 na ebile le di preschool a re di tsebe re tseba dom a nna re no thoma ka sub A napa sa swa ba o fitlhela o fetša sekolo mara re feletše a kere so ke startile sub A Mamogwasha ya ba gore re dula le koko but at the time ke thoma sub A mama ka o ba dula bogadi ba nyetšwe ke papaka and then nna ko re fela ka gore mama ka ke ngwana nnoši ka gae so yana ba ila gore ge re tsamaya ka moka koko tlo šala le mang dilo tše jwalo so ya ba gore ke šala le koko and then ka thoma sekolo but then ya ba gore maybe ge nako ntši ya ga gešo ba raoa gape re nyaka ngwana ya ba gore ke a mova then ke a kwa ka o thoma ke nagana sa B ko Mampana primary school ke ka moga Sekhukhune Makhurithamaga pleke ba re ke Serageng. Ke tsene sekolo mo go ba go fitlha go ke fetša standard 3 so ge ke fetša standard 3 go ba no ba le di challenges ka gae tša gore tša ba tša feletša le gore batswadi ba ka ba kgaogana. And then ke la gore a ke re normally ge batswadi ba kgaogana bana ba šala mmamorago so ya ba re a tsamaya re boela kae ga koko Mamogwasha ga Ntamatese then ka o feleletša standard 4 le 5 Mamogwasha ge ke tloga mola ka go tsena high school ke tsene Madibu high school mola motseng wa gešo ba go sena la high school ka nako nna ke thoma high school so high school be ile mo neighboring village ke Madibu ke tsene Madibu ka ba ka fetša ka matric ge ke fetša matric Madibu a kere mama ka be re buile kua bogadi ba gage ga gešo and then jwale re le ka ga koko so ya ba gore gape mosadi o tshwantše go diše bana so mama ka ge re fihla yena a ikela di kitchen ya ba gore napile re gola le koko full time go ba go fitlhela ke fetša matric ke fetša matric ke nako ile goreng mama ka o ba šetše a nyetšwe gape jwale o ra ro nyetšwe ke my stepfather at the time so be ba dula Gauteng so ge re fetša matric ke taba gore be re nwa makgweng ka moka re fetša matric gae ra fetša ra makgweng gore wa go di ya makgweng re tla di bona pele tla di bona o o tla di bona o fitlhe sona be re no ya makgweng but then be ke feditše matric le nna like any other girl ke bona gore ke tshwantše ko bona tša bophelo a ke fihla Gauteng
be ba na le poleke e kaone ka nako ela CBD ka toropong Joburg be ile letsaka o dula flateng so be re dula flateng. And then mara wa ba gore di-challenges tša masheleng mo le mola ke feditše matric jwale ke ya kae ya no ba gone gore ke dutse re bona plan ya gore ke ya kae mara a gone plan e tšwelelang. Jwale ka bona gore ge ntše ke dutse so ke feleletša ke thoma go fela pelo go iphelela pelo gore na go tlo diagalang what's going to happen go tloga mo okay and all that. So ebe ke kry-a skoropo o bitša skoropa kere so ka re ke nyake something e le goreng e tlo no ntshwara gore ke kgone go no nagana ga botse gore ke ya kae because ngwaga ona o šetse o sepetse a gone gore nka tlhokesa re ke ya sekolong kae. So ka hwetša mmereko mmereko wa ka wa mathomo ke be ke le mošomi wa ka ntlong ke le domestic worker ke berekile Mondio go na le plekeng o ba re ke Mondio ko Joburg South ke berekile mola and then ke ntse ke kgorometša ke try go lebelela ka mo le ka mo mara wa tsare go sena le ntwela ya gore o tseba mang wa ka go thušang ka eng o no feleletša o dutse o gakanegile. So be ke no ba ke dutse ka mo ntlong a kere ke di-flatting so di-flatting go na le di-neighbors go na le baagišane and all that. So be go na le sesi o mongwe ba nna dulang tša ntebeletše a ntumediša feta mara ke bona gore go ne ntwe e mojang o nyaka go bolela. So ka matlhatse be re wa tlwaetše like le di-family friends but yena sesi o ba tsena sekolo UKZN ka nako tšela be e sa le University of Zululand. So tšatši le lengwane o tla ka gae ga a fihla bile a hwetša ke nnoši so ampotšiša like gore ga botse why is it that wena o ne o dula mo okay a o di selo and e be ke motlhalosetša kere nna gape ka gae a gone tšhelete ya gore nka sekolong matric ona ke feditše a re gona re ke kgopela go bona di-results tša gago awa ke nna o la ke aya ke mmontšha di-results tšaka sesola ntebelela a re di-results tša se tša go dula ka gae whether tšhelete or not a se tša go dula ka gae ka re ke tla dirang a gone tšhelete a re gona re no go na le di-opportunity tše ntši tša gore o ka tsena sekolo go na le ka nako tšela NSFAS be le TEFSA nna re tsene ka TEFSA so a mpotša gore go na le TEFSA e bereka so ka re hao ya kgonega a re o ka sekolong ka re yo ke tla tle ke botša mama ke bona gore na re ka dira jwang a re go tlhalosetše mama ke tlo go thuša ka nako mama ke ruile matogong di-kitchen so ga boa ebile Sestebogo lebitso la gage ke be le Sestebogo sesola ke Tebogo ga Magolego be le Tebogo ga Magolego so a tla Sestebogo a no bona for sure a no bona ra ke kwešiše ga botse a bona gore ntho e tshwantse diwe no o ka se fitlhiše ga botse so a tla Sestebo a fihla a bona mama a re mama gane why matlhako a dutse ka matric a sa ye sekolong mama re tšhelete re tla itšea kae ngwanaka a ra oa mama gone jwale a go sa tlhokega gore go be le tšhelete as such gore ngwana ye sekolong go na le di-loan go na le di-bursary go na le dilo tše ka moka tše a ka sekolong motho le di-qualification tša ga di-qualify gore a tsene university ka ra mola mama ra thoma go e-engage ra e bolediša se Stebo a re kere ke gona ebile re tlo dira re tlo thoma ka di-application awa ya ba gore se Stebo ntshwere ka letsogo a sa ntlogela a ntshwara ka letsogo gore a nthuša ka go complete di-application a nthuša ka everything e le gore be e tlhokega and ka mogau wa modimo le ntho ile ba reng gona le di-destiny helper mosadi o la bile my destiny helper ya ba gore ke ya university ka University of Pretoria ke gopola wa tsa o tswa gae Svitiela kere o tswa gae Svitiela o fitlile magweng nna o wa tseba o fitlha plekeng ela go tletse magwa fela and nna ke ile university ka nako ile go reng tekisi ka nako ela di-course tše ntši tša Afrikaans be di sa fediwanyana gore be go sa na le di-course tše ile goreng be di sa šaletše ka Afrikaans wa bona so o fitlha kua wa tseba ga kantšha ke dilo tše ka moka ga kantšha ke batho ba bantšhi ga kantšha ke this and that mara wa tseba rano kgotlelela wa kgonega modimo a bja letsogo dilo tša kgonega
ka fetša my studies ka record time and then ka gore be ke tsena ka TEFSA. TEFSA be ina le gore ge o phasitše gabotse di-course tše dingwe ba di converter e ba basari a e sa le loan so ka hwetša e le gore di-course tše dintšhi bang convertetše tšona into basari e ke e tšwa molao be ke sa kolote tšhelete e ntši ya ba gona gore Matlhako jwale o feditše sekolo o graduateile jwale re le ba kae ka thoma go no nyaka mebereko ka hwetša mebereko mola le mola ke gopola mmereko kwa mathomo ke berekile Constitutional Court Constitutional Court e be e sa le ka kua e senke e ba ka mo Constitution Hill e sa le ka kua Bram Park be gona le office park ngo ba re ke Bram Park so ke thomile mo ya ba gore bophelo bo bulegile se sebankoko etse go ya go šoma gona mo o bo ithutetšeng ko University of Pretoria be ke ithutetše information management ke ne information and knowledge management and then ka hwetša mmereko gana kwa Constitutional Court ka bereka a wana pile ya ba gore a ke re jwale rata go experimenta le go explora ra tsena ra tswa mebereko ya no tswelela ba go hira kua go ba go fihlela mo ile goreng mo ke feletšeng gona ge ke berekile ko Limpopo Provincial Government ke reka mo Department of Economic Development and then ke bereka as a Deputy Director ya Local Economic Development ke thomile go bereka Limpopo ka 2006 2006 ke re ke go bereka Limpopo ke tloga Gauteng ka tswa Gauteng ka boela gae ka go bereka Limpopo ka bereka departmenteng go ba go fihlela ge ke decide gore nna ke a retire ge bentse ke le gona kwa Limpopo because ke be ke bereka in local economic development ka further my studies ka bo University of Stellenbosch ka study some more UNISA ka tsena ka study le ko Wits School of Governance ke tsene the last institution ke leng ka rega ke sa le mmerekong ene ke ithuta ke feleditše Wits School of Governance ya ba gore ke bona gore nna ga botsebotse ke motho wa kgwebo ka bona ga botse gore nna ke motho wa kgwebo ntwela e tlhola keng e tlhola ke gore na wena ke eng ntwe botlhokwa mo bophelong ba gago ntwela ba bitsang gore ke your why so my why e be ile ntwela gore ke lebeletše ka mogomeshumo e tlhokegang ka gona se semankoko bana ba fetša dikolo ba sa hwetše meshumo kare mara jwale ka gore ke ne poso e kgolo ke jika ka stulo a gone taba e khonishi a gone taba mara bana ba le batletšeng kwa ba sa berekeng bona ene nka se ba bitse ka re tla le berekeng le nna ke ra se nna mo moshomo karao nna botsebotse ke motho wa gona go ikema-kemela e re ke eme ene ka thoma kgwebo ke sa le ka moshomong ke no nyaka go bona gore go ka šomegana ene ka mogau wa modimo ka no bona gore kgwebo le yona e sepela gabotse ka re nna gabotse nna am an employer nna ke mongmoshomo nna ke mošomi ke mongmoshomo so tšhaba ko ba mongmoshomo nna so ka tlogela mošomo be ba tšhogile ba šomišane mmogo ba ka ba re o bona le mengwe me ke ka nona ko ke be ke na le 38 ke be ke na le 38 so ka re nna ke a sepela ke gopola ka nako ela veile DDG HOD wa gone jwane a re tshepe mara jwale ka gore kua ntle go boima o tlo go bereka jwang ka re gona ka re nna la tseba gore ke believe gore ke na le di-qualification ene tše dintšhi kore ke buildile so ntho ile goreng e gona ke gore ke tloa go iteka and then ge nka bona o ka re a go bereke go fitlhela mo ile gore go apala ke tono tše di-qualification tša ka gape ka tlatša difomo ka nyaka mmereko a ke ne bothata mara be ba tšhogile mara go ba le ntho ile ya gore ka ba tlhalosetša di-plans tša ka le vision ya ka gore na e tšwa kae because ke be ke ba tlhalosetša gore a ke thomi mo go nagana nthoe I've always told myself gore nna age 40 e ka sempethele mmerekong
that is what I've always told myself na age 40 e ka sempethele mmerekong ke dream le re beno ba ntse le gona nako e ka moka so ya ba gore ke a laela jala ka thoma ka tswa kere ka tswa ka mmerekong ka bereka we se go e kae mangkoko na pile gape re bereka o tseba gore ke dia di-events ka nako eo company ya ka ke Matlhako Royal Events re dira di-decorations tša manyalo ame florist Go a šomega ka nako menyanya megolo wa idea e mebotse kore ba gona di-client di gona COVID ya reng kore ya ba o ka re motho wa lora COVID ya re dilo ka moka di a tswalelwa di a ema jalo o tshwara kwa o tlogela wa lebella gore bana re tlo jang gona mo bana go tlo diragalang gona mo ka re mara nna aowa senge nna nka se ipotšišwe nna wa tseba mola re eme se se mangkoko ka lena skill in a week or two ka tshwara kwa ka lebella ka re nna ke manufacturer di-perfume banna a o ka mo ba khung fela le ka ona le o sa idire mo bophelong ntwela wa tseba re itlile jwang itlile ka gore ka re ke lebella situation ya COVID gona le dilo tše ile gore ba re ke di-essential services tsona di tswela pele di a bereka and the toiletries le di-cosmetics be le part of the essential services di-vaseline be di le gona ka shopong di rekiwa ka ra bona ke nyaka essential service ka identifier perfume ka ithuta go manufacturer perfume ka manufacturer ka thoma go manufacturer perfume ke mixa nna self ka dira bottling branding packaging perfume tša ka ke di tsana kudu ke di tsana I wear my perfumes le gone jwale so ka manufacturer perfume ka distributor ka batho a bona ile gore wena o reka perfume mo go nna ka 100 rand wena o tlo rekisha 120 wa batho ba tsena ka thoma go Korea di-perfume gore ke Korea di-box tše di kaka tša di-perfume bophelo ba sepela ba tswela pele ntho ngwe gape e ke dirang be ke dira le consulting business consulting mara ka nako ela ya ba gore dilo di tloga di eme go lebeletswe fela di-critical services la bona so bo consulting ya ba gore ba stakile le di-budget ka mo di-institutioneng bešetse di thomile go sesefala budget ka moka ba di-allocata ko COVID ya ba gore di-program tše ntši ba di tswalela so ya ba gore re dutse ka mokgono re emetse gore go tlo diragalang but then ka swara perfume ya sepela bogope ba gona na pile Matlhako go atla jwang gore o nagane ka taba ya mmušara bolota ba hutle banna gore go lebeletse a go bone o bula malaiki di-trailer tša go tlhokofalanne a mpone ke bula malaiki mmušara se se mangkoko ke tlo go tlhalosetša story sa gore ke eng ntho e fast trackileng e seng e ntileng gore ke dire mmušara ko o ratile go tloga morago go dira manyalo a dilo tše ka wantše mmušara bontšo le wantše ke le mmerekong mmušara bontšo le mo tlhaloganyong jwale ntho e diragetšeng ke gore ka ba le opportunity ya gore like go na le koloi e le gore e a šomišaga ke ba dimmušara wa iša then wa driver tšela tša di-family cars akere wa driver and then wa boa ba go fa bonyanenyana napile ka bona re mara gape go a phelega ene ke lebelela lebaka la gore mara ge re le dikoloi tše 4 motho a re fa bokae yena ga botse ke bokae bo a bo dirileng ka re ke gopola rena le funeral parlor e be re bereka le yona kudu in most cases ba re bitša gore ba le bitša kua le kua mara go na le o mongwe o ne hwetša a le ratile be re le bo ausi ba botse jwale ba o apara di-hand glove kore ge re fitlhile ne be re vibrate black so ya ba gore ka engage le monga phala ela ka mo botokwa ka mo ba re ke Thobo ya Moro funeral services e una ke Ntate Rama Masipa
wa tseba ke ena motho e le gore be ke bona gore batho ba re berekang le bona ka moka ke motho mo accessible o approachable ka re wena ka re makgowa nko mpotse gore na ga o tse business e sepela jwang ara my girl nto ya berekega eke wena tsena mo o bereke ra bereka ka moka ba ka re o ra gore makgowa a re bona o ka se palelwe ka re okay ka e tlogela e ke e tlogela ka tswela pele ntse ke bereka ke dira this and that and then ge ntse re ya gona ko mahung tšatši le lengwe ke le ge ke fihla a ke re rena re no driver fela ra boa a re tsentsene gotlhe fa ka kgopela ba le ba go bereka ka re nna ke kgopela le no ntsentšha ka kua malaiking no ntsentšhang ka kua ke kgone go no bona gore nang go jwang sebete se o nang naso batho ga le bona ba rao jwang ka re la tsa re ke re ke nnya ka go no kwa gore go jwa environment ya gona e jwang lebaka le legolo se se mangkoko le le dirileng gore ke nyake go kwa pele be ke nyaka go kwa gore na relationship ya ka le environment e jwang because nna e se e ba nna ka nako eo a senke ka go ba le lehu ka ga e senke go tlhokofala motho a ke tsebe a ke ne relationship le lehu mara jwale ke nyaka go tseba gore na ge nna ke re ke a mo mmerekong ke tlo gona na ene se se go leno ba gone re o se ka hwetse o dutse mmerekong nako nngwe le nngwe ge mohu a tsena wena wa lla o hwetse o llela le batho ba o sa ba tsebe so be ke nyaka go no kwa gore na moya a ka o dula jwang le taba tše so ya ba gore ke a tsena ka molao fila ke ne bothata ke a tsena ke a lebelela ke re okay go so e se ka nako o bona bahu ba go fapa-fapana ke bona bahu ba go fapa-fapana ba gololo ba banyane ba di-cost tša go fapana ba di-accident ba di-natural kore like ke no sepela ke a ba bona ke tra go kwa gore nang a ke ne di shokona jwale ke nagana gore yo ke tlo robala bošego ke a gae bošego boroko ba notla wa robala ka ra wa diragala selo wa bile ka no tsoga ke le gabotse ka re mo gape o ka re o ya getting somewhere a ke feel a trauma a ke feel selo ke no ba gabotse se se matlako a ke nyake go tsena ganong e fela ga ke bolela le ona gona ga jalo o na le mušara o leng wa ga go wa šoma ke na le mušara o le wa ka wa o ka no ba o rile pele o re thoma polešano ya ba le gore ba bangwe o tšo ba tlhapiša ba bangwe o tšo ba bona o ba dumedišitše kore ke na le mušara ka o ko sebitiela okay metlhareng wa šoma Matlhako Royal Funerals ya šoma ya operate di-pick up tše wa di tseba ka moka di-pick up tše ke a di tseba nna ke ile ka re ge ke thoma go ba le case ya mathomo ya death ba mpitša ba re na le mohu ka re nna wa bona mo a ke romeletše o ya ka sebele ke ya ka sebele ke ya go pick up ba re o tlo kgona he ka re bona kgwebo ye ke ya kae ke swantse ke tsebe gore go diagalang ka mogare ga kgwebo ye tšatši le lengwe ge le ka re le strike-ile lena babereki ka tlamega ka lebana le situation ke tlo le lata kgwebo ye ke ya ka ke swantse ke e tsebe so ke na le experience ya go tlhokomela bahu le ge ile gore o na le bašomi ba dira mošomo ka moka mara ge go tlhokega ke na le experience ya go tlhokomela bahu pick up ya ka mathomo ke nna ke ileng ka re ke nna ke yang go pick up tše ka moka di diriwang ka mušareng o di tseba ka ntle le ka gare ke di tseba ka ntle le ka gare ge le re kgwebo e sepela gabotse ke ge go diragalang kgwebo ge e sepela gabotse e bolelela dilo tše dintšhi se se mankoko wa tseba question nna mo ke šomong gona ge re kgwebo sepela gabotse ke ge babogedi ba golela godimo ba theletile ba bantši gore re kgwebo sepela gabotse mo mmušareng se se mankoko kgwebo e sepela gabotse go diragala dilo tše mmalwanyana re mo kgwebong ya go phutha batho ge ba tlhokofetše kgwebo e sepela gabotse ge batho ba tlhokofala ke reality ya mathomo re ka se engangiše gape go na le gore batho ba ka tlhokofala kgwebo ya senape e sepela gabotse or ebile ya amega re
re na le di-policy a kere Okay. go na le gore re na le di-cover di-funeral policy napile eno nagana se se mankoko wena o na le policy kgwedi e nngwe le nngwe ke bankile ka mankoko o patela 600 ka kgwedi a re no re jalo o patela 600 kgwedi e nngwe le nngwe napile after 10 years mankoko ba re o tlhokofetse akere so e tlo bata ba gore re a mmoloka mankoko napile go diragalang ka tšhelete la mankoko ba e patela ora rena pele business a isa tswela pele napile business ya rena e gola ebile kudu ka mo go cash side ka mo go cash side e gola ge batho ba tlhokofala ba tla ba tshwere tšhelete ba fihla ba re nna re ne mohu shifa re nyaka go boloka akere a ba ne police mara go batho ba neng policy business e gola ge ba phela because ba tswela pele ba patela cash flow e gona ka nako ya lehu nna re topa re šupetšela re dikwanetšeng aha tšhelete ya tswa mo go tšhelete ya tswa mara ebile e seng go tswa fela e napa e tswetse sa ruri ka gore ga o sa tlo patela di-policy la e bona so that's why ke re e gantši a eno ra gore napila gape rena re lebeletse batho ba tlhokofala everyday re happy ra celebrate ao a e jalo napile matlhako ga a nna le dikgwebo tše dintšhi tšanang le tsona sa e manyalong a ya mahung a ya go pick up jalo le jalo ka ga e gona go a phelega ka baka la gore gantši batho ba go šoma mešomo lene ye nngwe e tshwanetse go teka ye nngwe e sepele gabotse go na le mogalabe go na le bana ka gae ya go thema ka mogalabe ga gona matlhako ke single parent okay ke na le basetsana ba babedi ke na le mosetsana wa 18 years ke na le mosetsana wa 15 years okay wa 18 years o dira matric ebile ke prefect mokele ke prefect so wa 15 years o na le bo koko because ke ngwana ile goreng ba nthusha ka yena a lot family ka moka ba nthusha ka yena because go no ba le di circumstances tse ile goreng di tlhoka gore ke thushiwe ka yena ke thushe ke ba ka gae ka moka family ka moka ba nthusha ka yena so basically na ke single parent okay and then ge ke re ke a emela ke a kae ke no emela ka o se bara ba tlatla jwang wena go otlela sefatanaga ka mo morago se nameditše batho ba ileng gore ba fitlhile lefaseng la ka ke batho ba feta lefaseng la ka ke no se semanko go a tseba ra se bothata aowa a se bothata le gate because go no tshwana le ge o no ba o dutse le motho gane jwale ke phela ke botsa batho ke re ntho e ke sa ikwishišing ke gore o dula le motho mo gausi ka ntlong motho mongwe motho a ga botse wa lwala and then o dutse le ena wa moka and all that napile motho la wa tlhokofala se se mang koko wa tsara motho la gane o tlhokofala ba motswalelela ba tswalla ka mora ba tswa ka moka yo mohu ebe ke botsisha ke re gane motho a se ragadi o bo morata o morata o pala ke go no dula le ragadi motho mongwe o mmolediše ka mogo ba tswa immediately gore a gone gore re tlo dula gore motho la ka re o fetogile jwale a isa le yena so ke be ke sa kwishiše gore ka mogo re tšhabang lehu ka gona re le tšhaba mara a gone mo le yang lehu ke tlhago ene ke phela ke re like ka mogo bolelang ka gona gore jwale bo se ba ra go nameditše motho wa go homola ka moke ke re wa tseba gore mošomong o le mongwe se se mankoko o tshwanetse o be le batho ba ile gore ba ikemišetša gona mo lefaseng mošomong mongwe le mongwe o ka no re nna ke tšhaba bahu nna ke tšhaba lehu nna ke tšhaba this and that but mo mafelelong tshwantse go be le motho wa o dirang mošomola ene go tshwantse go le motho a reng nna ke gona ke tlo o dira ene nna ke ipoditše ka re nna ke gona ke tlo o dira go no tshwana le matlakala se se mankoko a ke re ge go na le matlakala di-garbage re latlhela ditšhila kua ka moka re latlhela ditšhila kua ka moka go na le motho wa tshwantseng a tla a tlhokiše mošomola a kere na ge a ka se tlhokiše mošomola na go tlo diragalang na o nagana ka moka re tšhaba lehu ka moka re fila gore a bona lehu ge re tlhokofala go tlo diagalang
re tla no robala mo strateng ra ba wa nkwešiša go na le motho a tshwanetseng a dire mošomo wola ene jwale ka gore nna o no ba ole ke na le lerato la o ona ipone gore sefatlhego sa gago se taga bjang go bolela ka batho ba tlhokofetseng yo wa tseba gore ke na le nthwela ya gore ke dira mošomo botlhokwa kore o dira nako ka nngwe ebile ke be lerato. ke re it's a ministry to me kore to me it's a ministry because ntho nngwe e leng gona ke gore lehu le ba gona a le tlhole ke rena mara se se šalang ke gorena ge lehu le tlhagile mola go berekega jwang so go nyaka motho e le goreng o na le passion ya tsona o re le wena gore yo batla ba mo sepediša ka seriti wa nkwa kere so nna ke nna ola wa go sepediša ka seriti ge batho ba tlhokofetse Matlhako a re ko gore ba e leng gore ba gona ba tlo sepela ka seriti ba bangwe ba nyaka go sepetša ba ga bo bona ka seriti go dikgokaganyong tša leago ba o hwetša bjang re gona dikgokaganyong tša leago di-office tša rena sa mathomo re na le di-office tše pedi okay re na le main office ye le mmušara e ko metlhareng sebitiela Okay. and then re na le branch office e ko moletlane sebitiela okay and then dikgokagano tša leago re gona re na le Facebook page re na le Matlhako Royal Group Matlhako Royal Group ke nyaka go tlhalosa goreng ke company e ile goreng ke a group of companies tša Matlhako Royal and then di subsidiaries ka mofase ke bo Matlhako Royal Events le Matlhako Royal Funerals jwalo le jwalo and then re na le page ya Facebook page ya Matlhako Royal Group and then re na le Facebook page ya Matlhako Royal Funerals mo ile gore go nyaka go no tseba bo bona ka funeral o ya Matlhako Royal Funerals o bona ka funeral and then re gona ko TikTok ke Matlhako Royal YouTube ke Matlhako Royal Okay. and then nna ga batho ba nyaka go no follow nna personally ke Tshepi Matlhako wa Moraswi mo Facebook and then ke tsona dikgokaganyo tša rena tša leago mo ile gore batho ba ka re hwetša gona okay ke dumela gore tše dintšhi tše e leng gore o ka ba o nyaka go di tseba ka se se Matlhako o go boditše gore mošala morago kae ke tše dintšhi le difoka o di ikgwedi tša bo millionaires le tše dingwe ke ka mokgwa e leng gore wena o ka napa wa mo tseba bokaone o dira dilo tše dintšhi e golo e be re nyaka go e tseba ke yona ye ya bolotabahu gore ka be le gore o tsene bjang o di kgona bjang mola re rena basadi re a tšhoga e fela re go bethela matsogo Ke a re go rolela kefa tswela pele o dira mošomo mo botse o dirang ra leboga a napile ke ka mokgwa e leng gore re fitlhile mafelong a taba ya ka le Mankoko Baby la botlhanong la lekgono e re nape re go botse se tlogele fela gona fao tswela pele o subscribe SABC Plus o tlo re bogela fao dikgokaganyo ka moka tša leago tša Thobela FM ke @Thobela FM yaka re gona fao nna ke Mankoko Baby theletšo thekgolo lerato la gago di ntira se ke leng sona go fitlhela re kopana la botlhanong le letlang tata